Hamadig tarint Cheon Skripa. Anish Omihar ever a Nidig, and Dara Homihar Jarnach anew, and Van Yarnach a vague Egdosa an Stacha anew, as in Revach a Gundai Kligi Korgi Falcha Riv Eiméar ni Mháoilmhiaidh Glywardal. Tá Eiméar Egdosa le Sheb Lianda Dolamshi a could Stephanie Erdus or Gara Devani. Tá sí hénig múniú dosa nis agus tá scoil dosa aici dar bhainneam Bróga Bríomhar nach Alan an taine mé. Maithú Eiméar.